Amen. Kasadin. Akasamusi wani mkasagum why? Pache you. Me pacha what to say? Nyankopon do me hoye. Me shawa we are visually impaired. Oh. Pache. Na se wani huna de. Kafra why? Pache. Ye bedi nkomo. Wo ba ye ya. Ye wo bodua. Ya wo Bible. Ene wo Quran. Eno ne ye de ehebo. De na ape. Pache mpe Bible. Po kwa bena jema unua ba. Na fansani fan kuta. I reform na Facebook. SOMPA TV so nua ba ese be na ne afra. Na ya rawusam. Ya rawusam o Ghana ha. Me Elizabeth Ntwiwa. Me Elizabeth Ntwiwa. Asama me kai. Nukure trodo. Kontomponim. Onyame boa me. Onyankopon boa me. Order. Tell you court. Mutie so mama prema me so mama adazo. Obieti. Oba say. Nyame ti ase. Malizi. Mame. Oba fefe. Ewie ya obebo me aboedi ene hawo. Adawroma. Mema esiefo nyina. Eba SOMPA TV. Me din de Elizabeth Ntwiwa. Se wie me ba ha se ya. Boko so nye boko sa. Me na me ko school me ko university level 200 university Pachan. Ewo he Ghana Baptist University College Ameku City Campus. Okay. And see level 200 na me hu me kunu Peter Yamankwa prophet. And our day SM2 menim. Na me so me JP ne to kwasem aware fi me busuafo. Ena je say ye wedding. Na me ka kire ne say ahotutu yare wo me so. Beginning na net to nanim. Enti ono so ejepene say wate. Ema ye ko counselor ya so ne ba ware a. Okonya so. Mutie so for mama prema ni. Ohini ni adazo. Obieti o. Omo mama ko ye la bibia e kire say ida say ya de bi omoje mu ana say wonima sanoma ni na me fasa procedure ni nyina mu. Ono so ye bi. Ema oni hu say sebe me wa huntutu yare adakra wo ye me wedding no yare ne bai enso agina mu de eye enti ni nyina chi ne say ye kotena sa pacho lizina chasa wo ye sickle cell patient ana oh okay enti adana wo ye me wedding no krompo no yare ne bai enti e de wose je kura sisi me suma obetutu free hospital no say obe me wedding na doctor ne kura me pene enso ogina ne say bibia si a ye nchi no enfantum enti obeyi me de me ekoye sa wedding no enti ewie ye no ekotena sa warefo oye sofo enti me nso so difo odifo enti me so mkobua na dwumadi no enti asora na ewom ne de ye nya afepepepe ye pamo ye fi o ma no akote na asore mutie so for mama prema ohini ni adazo obieti o enti awarefo ye te se ekuna ire de mi papa jameja pade bi na se eska enti menum ye no nyina ye numanwom eto enti o ye se enye nwom no ena me koyi se eska no ebeboa na se ye mfanye studio work ni nyina enti ye wie ye no ena che se ye koya nwom ni wie ye no ana 3 days time ye koya nwom ni wie ye no koyi eska na ma na o de koya nwom no na che se me benyem ye malizi kasaba fefe me wo 3 days time akire no na mbe wo mba pani 3 days time nya producer na obeso anyum no maye enti me nya japade bebrebe ewo anyum no enti ye ji asase ena yesi besi dan enti yesi na yedulento jina ho kakra na me ndagono so anyum no mama ya capella kakre onyum na utwae no why to kakra kire me menenu yenu na ye from heaven bed yo to kakre me bomodina metie nyame na se na meko heaven there was a bonnie ni jenkwa awo heaven be ye de anyum no say na mutwa no bachan yo to aswe enti yetwa yenu wie mutie ohini adaso no nya producer man be so yasene enti ma yenya mfaso bebre ne de sha asese ye be ye ejapade enti eto asase yenya cars ana
ye sha se si dan no nti egu so aye si no na e do lent ni am fire runs and shishim ene guguye nti ka full level ne asase no nti mu ho na mbe yare ahuntutu na America no e bai ti edi me kokon no chi no e na doctor ne ka hwe me se si ano emoja abegina ahuntutu na emoja abegina mitrim nti e bugu mani achi sa ti se ya nye surgery emergency surgery e be affect me brain ama hwe kura wetimeti ma aboda nti me kunu ko pesika memra ne nka enye me surgery sa time no nti me frɛ no kura no ha hye se oso obantima se hospital de me nkwa na me kwa na ka je me nti me frɛ no that time na no obantima nti ka so for me ba hospital say na ma beti nti obantima dia ene bantima so de ho na confirmation so nti bra no wo se wo kofie akohwɛ enkura no me ne na wo mienu obaba akoba ba akọ nti okohwɛ omuntinya de se obinya daje aba ho nti na me feel say bia odu fie obesansan nechi abehwɛ me nti me tena hospital one month am go since adofonom me krensi ho nti doctor na hwɛ yes na o say se ma anye surgery ni na bibia betumi esi olizi nti 7000 ekura meje wo no me akasa me hwɛ de wi a o sitie na se wo kun onya kura wo mo me na mji onfa 4000 na me nso 3000 na me nyama because that na wani ni fry ne be me ya se abaya fefe se na wani ni be fra timia me dey me take part into a cancer na me di kofi na me de amane no ko bo me kunu se me frɛ na wa ma bantema ho ntimi kofi me kwa na me so from pacho se na me kwa e ka hwɛ me o see you me busuafo e wo ho ti metin da kwato me busuafo no eni osofo se fa kwato busuafo ni ayo enu nti ono de oni asem bi a obeka fa oni ska enti me fa kwato me busuafo ni na me se be mama ware o se emi kunu me yare a o se me fa kwato me busuafo ni ti me hyiase sumpa enti da no so na ya wada me su ya wada efiada memeda kwasiada yesu ne yusu car private car ye de ko asori enti ye ko asori me se front na me su na me kunsu ebie nwom se wona mo fom kura obeti se enwom no bokinkin ono so sa uti usu na di fo so sa ono so sa me su no osa tinyame no kura ni ye dru asori dem ho no no mentimi ansi na se enti me see na me coach da fichire me super me susa no na emare ho se metna asori dem ti adano menti mi antina asori dem ena me pie ko me sister o ya pe Christian love ya le ya mama wai mabama ena me pie ko me sister o me suwa 4 days so se me ni na ho me ni me ku na dadam o enka won shimi nkura se jaisu no anasesen because afa na martin for se mani befra afa ya hwe ne yesu amesa abodam enti mi se me ku be ka kire se ka no tum anasese wa mi anka bibia nkire me su ano wo hwe me no ano adwerofo no odi sada ni na mandi di ni nyina wa ka se jibi adwane kura ni di na me su ma ni nyina ho nti be drum sister no se so for ma aden na me sister doctor ti mani be fra o na obam no se na da refi wo nya nkokon ana na wasu ama wani nyina emamu se enti adan mi sister kwa mama anko na asori ho me kan ne kura de o kan ye de ma nkota na asori de metina mi sister ma asori de mu ho no enti ye point na edafo no e bo mpa ye ma me na mde nko hu herbalist bi e no ka hye me se obaji me 1300 30 million iya be mo asem na ho kan lizi 2018 okay na jese ko wa hwe aya yi na mame mani no wa mame heba na ka akọ enti me ka kire no ye frɛ me kumbo na manye ho so oni sika enti me ba fie na nche na mani ba ko na doctor said o kan no pepepe sha ase fry enti fry no na me so for me hu na dio so the net take 72 hours which is 3 days ina me sha ase me kan so for me na mpo e ko down me hu na de ena o time de me ko
ahomedia madam Katwifo no buadi enti okọ ho no no na ho so maka sa mbeje 1200 no my message eno ka hye mo se onisika enti ho so wentwia ti se adwene ya anye ti de kwawie ye nyina ne se mani ba akono efrai ene ka ba akon enti mu ho na me start adwuma awo Agu hospital enti me ya se na me ye me boaboa me ho se de be menye sika kakra na me de because no me wie verse no foforo akoye national service e wadwira wa wie university no acha enti me start adwuma awo Agu hospital enti me guso a me ye adwuma na patient bi nso bai oba na chese o se me obeye ECG obehwe na koma enti me nso me adwuma me ye no ho data entry enti me wisu computer pe ye na ye na hihye kg mu ahwehwe mu na chese revenue types obehwe ka na chese enti me share on man na me network ne mantine delay ena me ka kire say network ne dune so no ma enti wanjina yentwa no mano a emano yenso teamwork enti ufree data okọ revenue na okọ GCB Ghana commercial etoto aso saa enti sa ha sei ena memenim no gina sei a obekọ adase de sei no akwam yetwa mano na ma o se medile no enti wakasa kasa saa enti minso me hye kejuma me ye nipa foforo de enti meni na ma enti hu ansa wode ne sa fampomanu na ode abo mani baako na aka no hey yakosoma no abebo wani no akona me na bibifo kula de ye de no eye talantula unweti ana hey ufie fo akoso ande sabe wani kejinim na ba ko na hu ade ne so lot off wa hu ni pakro no so ye hu no chi no e ma ye fremi ku senka womra ona ebe ma nyina wa ama no yo ba na be ma do be sa no o ebe ma nti yomo ya chi no ko Askwa police station na nti ye frɛ no sɛ wo mekunra na ye nka asɛm no wansi adwumu ho nti menya kuna ma na satan so onya mi o mesi ne kura no onya me because them nimne say ready dem mo ya si etu nsangu so na sɛ obi ogene ka wa na mko kuhwitwa krate mu ana hye sɛ divorce aba besi ne mekunu no wansi adwumu tilizi awie no wo ha pa ne sɛ a wo de bae me ha pa ne sɛ ekwan mekunu ede ma fa so no na ababa ba te se memani emienu nyina mahwere no so a wo mom akonhoma no way o kote efi se mani bae my surgery sa 4 times ni nyina akobia 15,000 150 million ba ko pe na ye de start ye ne de ye se ne hwia enyi timeni no we ne de frakra ba we na doctor say bia ye ja efi ebeti na chi bia ebeti ayiye eno ene gusu a meye na me nkoye surgery no e ma me kun mehwe me da ena wonim se me yare ensoso won mom akohoma won muame me man soso me na won soso a wa be fa nkra na ya no mo me nchen wodwane gya ye bokuro no na chese me na nkra na net enti e da aka na so na me kwota me ma me ho wan ha da bia maye enti me ninim ye no nyina fra asan sakra no ba be ma no kwe yare enti o yare ye na mintimi fa ne nko hospital obi enu se ni fra de oba san yare akwane susu mintimi ntam no fa ne nko hospital no na me fra no se nko me fa ne nko hospital ma me fra na wa ama tinadamfo bi ena me fra kosi ne su a oba hwe ye to oba na se he critical no tam ne to ne kam ode me ba ne ko hospital no fra me kun se ombra no ma me hwe ne ba nto ko ya na doctor ne se na akwane ma me wo he na mo se me ne ma me de ne ni afra na ne papa we na se ne papa obehia doctor na doctor ne te no won se won te ne ni hwe enkura ne se ne ma me ni afra na no nche se enkura no ma bra bonye ba sa enti enam so ma obefa enkura na tale miensa se okohwe wo mo e won ni fie honom aba to do mo ko ye na wan fo ma mabiem eno ka kira wo me se opesku kwan wo honom ama wo mo na me see you enti o ma na so ma kwan a na odo ma ba enti na se a won muame na won ono so compensate nya meti won so me yare a me ma me yarefo ma me so sebe yarefo
ono an na hwe me ne mienu kwa na te na me de ko legal aid say omo kama asem mama esi me de ne ko ye no ho no na o bedi tu mu say won ko peseti me eni ade nti mu twa ma ne say wo mama 20,000 na ka me fa enhwe me ho yare o di tu mu e ma last year October wo mama 3,000 ena o ka say wo de aka no emu half beba January so ye na wa fa ma afede ko du match akofa 4,000 head yaba na je say ebesi free sa match na eba na de one first ka bia emabim afede legal de hokwa yen san frɛ ekura bim say ye to scratch scan na mame na je say menim de akoso wo ho no munti a amaska no so no Lizzie mame mle mu kakra ukun na je say uhunu na unyo obi a wani ye oya mpacha David uko invest mpacha na wuhia no mpacha ade na uhu ya nti wale no mpacha me hu say onyankopon enipa so ye different se bibia akona mo problem bia ko betimi ayede aboa me eni ntina ma me nya ne nimu arehemu a me ware wadwane ye jawo o free fie se ni pacha 5 years ni wa wale foforo pacha me hu menties wa ware foforo de tu su se di enti no wadwane ye jawo pacha ya de eniti amame awo obaka kakra SOMPA 93.1 awo bra mon vanto ne so mame na mon hye maame no a wono ne basa bi ni frɛ ni ti no mo so ni mu di for camera mon fa na Ghana ni wiase nhwɛ bone a ekoso wiase hye maame no na ani o maame ne bani frɛ ni hwɛ maame ono no waso ni bani frɛ ni nse o awurade Yesu Kristo ye wiase beni maami a wono aso ne beni frani nsare mu we TV ne so ye mu we SOMPA 93.1 wono we awurade nyankopon wo awurade nyankopon wodi fo Peter Mankwa heavy bed heavy pani yi where do you for some where you need da said you for pa utumi nya sada Ghana for ni wiase mo maami a onu ekura ni bani friend nsa o abayu a we invest aye the national service aye Juma hospital mo de awie ya ni maami stroke a che no wonu kura ni bani nsa ni kun sofo prophet Amankwa Peter heavy bed fie no muni wajane na menyini anya no kore difo anya sada onye sa mame ensu ye wiase wa woledi ye wurade nyankopon god damn it hey adwada ya mun ko fansem sem mutie ohinini adaso wurade nyankopon yade ya fatum na menumato SOMPA 93.1 adazo obieti o mo fanche kakra sremo a mo fanche kakra enye bo apae sam ni moya SOMPA 93.1 rade mame o me kafra ate kafra mame kasa kakre na abrantie no eyeden odwane frifie adawroma na me nimo bi se na mete edeja o te edeja eno na omo so te he atonsu bokro SOMPA 93.1 na wobebo lizi kwa adu se bia wa ne boni bi me mo no ba na je be do ba gbo from say mame o ba no abome nti metu fie ho o lizi abon na aso dia san di ma ye man ka se ni na pa me frem ban say abra o gbo na ju ba ko frem mi o so wa bo na wo to den wa hina wo buku was mame ka ti ba ti mi anka ba bokuro ha na wo ba hwe de eko na mze me nti me nsa Africa bia ma na wo no
wa metwa kwasa bia ma me ba me obocha ja wa babo ma fulkasa me fe ma brand me ma bokuro bon wa me ba na sa hu tai wo ba wo kuro so wa bulu na wona won sa hu ni ene sari ya fa ko tira wo fa ena wa ne sara ko tira fa ko na fa no sai abra na sa hu ni se je 2 million fa ko dokta no fa maniska wo ko dokta abra tia me mi fi wo bi wa já me time na deja vamos a uma bebe é como era fio sei para bese o gudu ni pa ni nya ba ko kan be ma ko so pone o se papa no mka woni yem me san won ba me ho spend kwa me ti be fio SOMPA 93.1 me di me ka ko fi ba ko me ko se papa bi se papa pa to me masene ngo fo ba me fie na ngo me di me sama ne ye na so wo sa mo ma ne mo me ana yo papa ne di me chiro me ba me ko te yo sta sia papa mi so ne se na mi se ja ma bichana me busa mo nanti sia ma no mi sa na wa se me ba no won wa ni biu na mi sa adai o se me ba no won wa ni biu da mi so fa da was me se me wa ni biu papa se no wa ni biu dia o ye wa ba pa no ko SOMPA 93.1 sa ya wa dia ma wa maame o se woni mi papa Mutie sofu mame premaini ohini ni adazwa obie tina sa wa wade no yagu no o ma dia mame kwade na no beja no na ani lizi wan na yale first ina mi yale first tina ni bai na wa yale no mi dada na wo ma foforo ka ne ho ai mpanifo wo mame na mo mi saka na ho ko kan ho nai no mo we o mo kwanse ya Omo ba ko ri bu ba ko nkan ba ko so nkan wo mi ni wo ti yesa woni lizi nkwa na tifie na se wo yale ono so ne afro ye den na wo hwe no me nyama ye den ba ko to mi ko ba man na me ba mi da man ko ba ko hwe so mi na ko to ka class am na ko baby o mo ti na refo mo hwe baby o mo ti ni o etu ma ni kuraba no ye no ya na wo afa ko hwiagu na ne man wo mususu aka Mutie sofu mame premaini nkra ne yanketoa papa ma no de me mano me kru na fa wo no e kwa afini me hu omo bio so o mo ti ase 93.1 prophet ya man kwa ma frɛ no o se abije wa ka hye nkro na agu nkro na so se omo nka se omo mpe ma asem omo ma me nche na me ma omo ba me nche last year no ho abe September no me ma bobo omo akamuti ahwedem wa bra na wo ani bi adu ko bi ti ahwedem hu omo enti Mbappe ni de obema this month benya 8 years na oba no de wo 6 years after obekọ 7 years was en kontra me nchen because wa oba na ka be nsuo bi kura maso waso mu kakrakra akota abrem because bibia akodi me maame wo ye bre bro ye bre papa se ka se mra na intro we ya tare sam de mano be ma na se o man kwa na e ma me nchen because oba ho no ma wo se otomo etomiro no sa de 1 million kan hunti on for says kanema na mo ye de na udidilizi pacho si se obi anchem bibia no se meto wo ba fe ya wurade nyankopon hey prophet amankwa Peter heaven bed it wada so ya sore no lizi wada so ye na sore no wafa he e wojinya similano wonye sadifo bia wono so na sem obeka na wedi aka no odene bombo krate kasi beno no hello prophet Peter mankwani heaven bed that's one you your friend is of mommy premier ni me kasa free SOMPA TV so papa mpacho ma he SOMPA 93.1 asumuje nkan that's powerful pacho onu ma baba wa friend Elizabeth Antwiwa also baby am wono me nina yi ene papa wa dawro ma kan why e wo meeting bi ase na wa friend o so we say dede e wo ho a me ti dede ka ugina yie kakra wa dawro ma
Baby, I'm a say 3 years. Me meeting, Mama Prabbe, baby, I'm no casa. Baby, I'm okay, Papa. It's a mobile friend, no one somebody can at the Shama City. Papa, yes, I'm 50 and Mama Prayer only will be. Baby, anything now. What I say? Into my time, if I'm a friend. Hello? Papa, Miss Wadaro, Elizabeth, Unina, now Unino. Hello? Prophet, Otamenka. Yo, you're naturally. Oh, there be. Nanyamia, I want to also let me do for. Now, what did you for Cassa? Yo, at the judge. Mammy Lizzie. O Cassa, no some to talk, as I say. Any calf. Assassin away. Pacho, many year me and me could not for me check or ton or blam minimum. What assassin? Can't swear. What ton? Ah! Area city echoes to Ghana for. Hey yo! Now the woman is a wedding and you before we are you. Dear no mobile ma. Or ton a crown. And come remember one city cry and found to journey. And as the operation in crown come me. No to 2 million crown. Any more could be cry for me and me. Manton was she, or I'm one city cry. It's an announced I'm a deco legal aid on. Or Jitum say, what ton wa brawa mamma. What assassin? I want more money. What's off for Miss Ramida Midasuja, baby, Amigina? Miss to me, yes, sir. Nelly Zidi Waka bois. Be crown and in affection. Etimiante won't can. Nesusha Fadi Yamyanwa. Ye conclude asem. D4 amankwa prosper heavy bed me pacha no ready atamu dem na dia kwogina no wodi e trejamu na me D4 Lizzy mama ebedu me pacha me pesa wo frɛ wuku wo frɛ no se wo te ya wo frɛ no dia wo pesa oyema wo no ka na Ghana fo nyire tie body di frɛ no Reverend Peter Amankwa the donor for Prophet Peter, aka Heaven by a day. A year oily Elizabeth and Chua. Medwaba SOMPA TV and a SOMPA radio. Net sensitivity 10 years say, what will Quasia che na Quasia Sunitia na grown a good. Also on Pemia, our Lenya force, service ya ready. And also it's me to be at any time. Some ya listeners are won't permit. You may say ya was said dear, or baby as I won't penna, you soon. Scanner legal before kind of grand. I will form more, but me and I'm a genius. Because I sent a cotton, major man was out on 700 million, 70,000. Nasa send a day. But shall I was a we up for plot to number 2. And somewhere the debut, lawyer Poming and Afia Omajimu. A pro level was so, you were cheapest, eguso, Praston and your eguso, what one in account. Na me no man so because me yarinti. And a one can't share me. She said, no, me chef crowd, and I said, what the mamma, 350 million, Mr. And no quap, not the mamma, for mammy. Now, no, and quite a toy cratch, and what was for none at all were disconnected. Me fans assassin a current. Na me mano. Me man so afom na wo say enkura nya me ma wo say me da wiase de minim say oba na timi ka say enkura we enye papa we dia na me nti bi da se be ka say ma me so nyam na me wo me ma operation ma enkura na onum say me CS asamode me wukura me niti ye no na che say me dada ketu ebim a wa wani twia operation ma me srew ukwo timi fa nkwa ma nye ye ti nkwa na mama kwa mama me nche na ekwo wan ye ni me nteme manka na tama me frɛ tama pe na opeke me peke kwa me nkwa ne di nkwa na wakate no me srɛ mama ne mra me nchen ade na ya sa wo de nkwa no mama me nchen keke ka de weekend oba ni frɛ ni na ne wura nche chonfa ne samfe fa na ma ho ewrade nyankopon prophet Amankwa prophet tie me ye Prophet Amankwa ko judge baby I won't run me baby I will tie me mama mane me ya nso no maka so yin ni de what yesim emu aya me de me se me nyini Lizzy
What is what answers and I say? Me pacho na me tie na me call legal aid one. Say last year October. Sabre de so de awi. Abusuafo ye nua bay. Na I master pon no me boa na. Ja say yenso ye asade ne. Lizzy, where did you muti say? Pacho nde enya kura. Oh, tofi akwa. Enya kura. Ni se me ni pa bia say almost 20. Timu ye de na wudidi uni abrewa. Na me ka say obi ebia me frame colleagues bi. Me classmate for. Yeah, wabo na awa hiyo. I man support Rebecca. Nti ada me nya mfre obi na minister me meet na ono sa. Ebi ti say ne say kwam so me ni di. Asim. Urade nya nkopon. Tofe. Sorry, ko bangi. Na me free D5 kura so ba enche because of on to 20 agime to D5. Because me you know to this year na agima to D5 sa ko form agency D5. Asa dwendwene na yi no ama ya le ne bank. The operation now we are 150 million no. Why na tuya? Because ma me japade no. Wo ma me I stroke nipo akoton na sase. Na dia na ekoso wiase. Yo, yewura man ya wadubu ache. Waso wi a brabeje 10 million. Bra ya na sori wo makonwa ne. Ya sorry, papa. Minya nkopon shira. Lizzy, me bra me ne ya money show man ya wadubu ache afia ha. Waso wi abeje 10 million. E dia na wo ka kire no. Nkopon onye okese. Won tre wa hye. Oma no menyina nyi. Tabitakum enya bi chiche. Won hye wadwuma nyina so. Uye madie nyina. Erade ma munye nhira. Erade yi yare wuo emfiri uso. Yare efe na ni frade o ma bi ento no asefo nyina. Ante bra na ba ka bi dan o ma hiase. Ni fa fefo kakra. Wodi fo man kwai. Bebe o hye bia. Peter, Mr. Peter Petro, monwa se wono, mutu ko benkum, mutu ko nifa, ebe yi na bebre. Baby am agina wia we say no. Ala walai. Everybody so mi mu. Everybody so mi mu awie yo. Wow me na de ma akra na akasa. Ye ya ho kire nye o. Wow me e de na wo ka kire wo ba. Wo se ya ma wa pem ba ko. Oh. Yo. Yeah, that's ya mami Sarakoba. Nana ima Sarakoba. Mrs. Boache. Waba fe. And then 2 and 2. Was a man 500 cities. Nyamishirano.